Khirtu te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilongai thlangu Nimin Serchhip District-a laboratory sample enfiah atangin COVID-19 shikai mi pathum hmuhchhuah le niin Serchhip District-a shikai hmuhchhuah chu mi somriat pali an tingta Thudon danin Nimin Khan Serchhip TrueNat laboratory sample somli pahni enfiah le niin heng atang hiang COVID-19 shikai mi pathum hmuhchhuah le an nia heng shikai hmuhchhuah te hi Serchhip Chanmari Veng khosa niin chung ko khata cheng an nia meichha kum somthum pahni mi le afa te pahni kumli le kumruk mi te niin tun hnaya an chung ko nu ber chuan shi akai te hmuhchhuah ni to in chung ko a shi in kai chong ni arin an ni heng shikai hmuhchhuah thar te hi shikai enkol na hmuna da ngal ni in taksa anat na lan chuan nei lawan ni Nimin Khan Serchhip District-a repeat antigen test mangin sample som pakhat enfiah ani boka heng atanga shikai hmuhchhuah thar ero anom lo thung ani heti hian vo in thleng Khan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi somriat pali an tlingta a tunkar thochan ni a Serchhip Chanmari Veng shikai hmuhchhuah chui zuina kal zela Chanmari Veng atang hian shikai mi som pathum hmuhchhuah ni to in thochan ni a piani Veng atanga shikai hmuhchhuah chui zuina a ero shikai mi pathum hmu belte lo chu shikai hmu anom to ri lo thung ani Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah to zinga mi somruk panga te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som pakwa an la omeka shikai hmuhchhuah atanga za som sari pasari point pathum pariat te chu enkol dam an ni to a nizan shikai hmuhchhuah thar te hi Narzing School CCC adalu an ni thung tundin hmuna Serchhip District-a sarkar inkhung shan na hmun sang sanga shilenga wanga inkhung sang mi somthum panga an la omek bokani Serchhip chalai Pawl SP te chuan COVID-19 shileng mek laka mipuite an him theihna tura hmalakna atan tukin Khan Serchhip Bazar-ah mamawhtute tan hmai tuamna hahnem tak an sem Serchhip chalai Pawl te hian COVID-19 in Serchhip khopui alu chilme ka wangin mipuite film khur turin an cha ti soin chuti rual chuan mamo na sang sanga wanga pon lama chuak kan omreng awangle heng mi te hian hmai tuamna hi an mamo awangin face mask si an sem ta ti an soya sarkar thu chuak te zoma kholai leng chuak reng reng chuan thata ka face mask wa vek turin an nge na sarkar lamin COVID-19 laka kan himna atan le adar zel tur ven na atan October ni somni paruka changa COVID-19 no tolerance fortnight mandona wangin sarkar dan zom lo te chu in ngai na thiam na omlovin poisa choi tir an ni dona hemi chungchang a hian mipuite chu hei hi kan himna ata na sarkar in ruah manna asiam ani ti sha in dan zom kha kan himna tur ani awangin poisa choi ngai lo tura sarkar dan siam te zom vek turin an cha non le a face mask le na nei lo le bazar vela kal face mask vo rem chang lo te tan face mask sa thlona semzel an tum ti soin new Serchhip lantan zotlifim office IOC lamtan bidar Chanmari ate in Serchhip Bazar lamtan Serchhip Times office le oikos communication ate athlonin adu apiang tan face mask lak tur an chop chuak ti an soibok Kristian chalai Pawl KGP Serchhip Kawnpui Branch te chuan nizan Khan Serchhip Chanmari Veng VLTF theihna eitur chi sang sang hahnem tak an pe a Pawl le mimal then khat po in Chanmari VLTF hna hian thilpek chi sang sang an pe bok Chanmari Veng hian tunkar thochan ni Khan COVID-19 shikai hmuhchhuah an ni awangin hemini atang hian lockdown puangin containment zone a puan ngalan ni a mipuite ele indapa wa chhuah arem chan to lo wangin veng chung mipuiten ele bara har satna an to lo na turin nizan Khan Serchhip Kawnpui Branch KGP te hian Chanmari VLTF te hna hian dal pek somli tel pek somli le nutrela pek som an pe a heng te hi vo in Khan Chanmari VLTF te hian an veng chung mipuite hna an sem chuak le ngalani vo in ve Khan Serchhip chalai Pawl SP te chuan Serchhip Chanmari Veng VLTF ten an duty na a atul anga an man turin VLTF kuta hian face mask za an pe boka Serchhip IOC Veng a cheng pisi dar ro kungi te chung kwa chuan Chanmari VLTF te hna hian bu fai bek khat an hlan bokani Chanmari Veng VLTF hrai tu te chuan veng pon le veng chunga mi in phal te hna changin thilpek chi sang sang an dong ti soin hetianga thilpek pe tu te chunga hian lom thu an soi tak meu ti an soi bok tun hnaya ro asura wangin Serchhip le keichum inkar-ah kong chhuat labal omin lir theilian tan kaltlang thei ani ri lawa keichum khwa a kong chak leimin in ei chop dor pakhat chu a hnol bok
Serchhip Lekejum inkar-ah National Highway number 54 hi tun nai ro sur ne sa Vangkhua bo in lama sai liam ko na changa kilometer khat vel la city light quarry bula kong chhuat chu azat ve do nat labala he kong chhuat labala wang hian lir theilian rit phurtan kaltlang ngai na a omri lova le hi la che thei ani awangim mipuite chu film khur tura cha anni Serchhip traffic police te chuan halai kong labala hian 407 truck alian tan tlan thei ani lauti soin kongpui enkol tu NHIDCL chuan kong siam na hi an thok nga la vo in tlai lama emo naktuk lama emo chuan kong hi siam zo manjin ani thu an soi ani vo in chon hudar khat vel khan ke chum kon venga cheng haulian thang ate dor chu akom chak le minin a chila mishing thi le hlia manom lova dor bungrua engemaw zat le min hian a chila dor hi ei chok dor ni in thia nga la ni a he dor hi not vanlai phai road custom check post bula ani Karle thojan ni October ni somni paruk sang ni somni atang hian Mizoram puma COVID-19 no tolerance fortnight man ani dona hi COVID-19 awanga khwa kherna siamte mipuin nunphung thak danglam khopa man theihna na ruwa man ani COVID-19 no tolerance fortnight hi COVID-19 chungchang himna lam inzirtirna jan adolan campaign kalpui mek neng kalpui kop tur ni in he hun chung hian mipui zirtirna tam thei angber kalpui tur ani a sarkarin da na siam the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 in mipuite zom tura ati tele sarkar thupek dangte khauta ka ken ko tur ani ang herwa manna kalpui ani do na wang hian September ni somthum sang ni som ni a unlock 4 kai shwai na siam le man mek chen kha chu siam dang lam ani a hengzinga hian head of department head of office ten thok tu za som sari chu ain chokin office an kaltiranga abak za som thum kumlama lano pangdeu le risel zok te chu COVID-19 no tolerance fortnight chunga DDMA te thati chakturin mani district-a deputy commissioner thewa COVID-19 executive duty atana man turin an ming list le ni na kim chang an thelu tanga anni hian an mani office kal lovin COVID-19 executive duty na hemi hun chung hian an thokanga head of department head of office ten COVID-19 laka inzirtirna hmuhchhuah inkar lataka om social distancing kutsil file ti thiang hlimngun chungchang tarlan na poster le banner tamthei angber tarin an office munma a mipui wantlang inzirtirna atan an kalpuyang heba ka hian school college le educational le coaching institute te chu online mangchabin zirtirna angkal pui turani a zirtir tu te ron tura school kalpo khapani a he hapta nulama zirna in hon chungchang chu state disaster management authority Mizoram school education department le health and family welfare department thuro na zirin angai tua chawang games and sport tournament wai hot khapani a games and sport practice na mun indoor mi som le outdoor mi som ni panga ai tam khom phalani lova mun hon phal lo zinga picnic spot da bel ni in mithivuina le in nei na manhlan in nei in khom le reception a te chuan mi somthum panga chin pun khom phalani anga lungphun anniversary Pawl thila kalkhom na book release le danga te chuan mi som ni aya tampun khom khap ani a heng hmuna telte chinchiana kim chang ming address phone number le kalhun te ziana mur register chu ahwai hotu ten anuvong tur ani bokanga heiba ka hian gym hon phal ani to don lo bokani Mizoram damdo in shanga nikum sang ni som pakwa chung khan mithi sangthum zali somle pahni chinchia omin mithi jinga hian mipa an tamzoka heti lai hian sarkar kumliam ta chungin Mizoram in nei inziak lut mi sang ni zaruk somkwa pathum anom thung Directorate of Economics and Statistics Department in Nikum sang ni som pakwa chunga Dr. Ten mithi te thi dan an chinchia na medical certification of cause of death MCCD tarlan danin nikum chung khan Mizoram sarkar le mimal damdo inza pakwa a chinchia na hi kalpuin mithi sangthum zali somli pathum chinchia anni a hengzinga sang ni za som ni panga chu mipani in medang sang khazathum som pasari te chu meichia anni a meichia aya mipathi an tamna hi zariat pariat atlingani nikum chunga mithi chinchia jinga pum chalo wanga thi tamberin mi zanga somnga pali te chu pum chalo wanga thi anni a hei hi mithi zongjong atanga za som paruk point bial pakwa an tlingani nikum chunga thi na thlen tu tamber dot tu chu neoplasm cancer ni in thi na thleng zongjong jinga za som panga point panga tlinga cancer jinga chokong pumpui ril thin le adangte atelani thi pui tam pathum na a nat na shit chi sang certain infectious and
parasitic disease chuan theihna thleng zinga za a sawng panga point pathum a oa heng zinga hian natna shik bacteria le septicemia te atelani thisenzam chalowanga theihna chu za a sawng panga ani a thokna dot chalowanga theihna chuan za a sawng pali point pali niphakin kal le zunkong chalowanga theihna chu alian zwal zinga atelbok Information and Public Relations Minister Pulalruat ki machuan hun har sa tak kan ton chho mek lain kan khotlang le ramin mason na kong azo chho zel na tura chalai ngai tua na siam jok te pen chuak zel turin na som Meichia tele no pang har sat na tok te Chanpui na konga mala tura din Miss Mizoram Foundation honna nizana HYVE conference hall aizola neya INPR Minister Pulalruat ki machuan he thu hi soin mi har sa le noi hnung jok te Chanpuya chomdol turin mi in chan an la chin ti asoya Miss Mizoram Foundation din tu te point an mel chat na pian na te pathian pe ka ni ti sia a midang te ta na mal somna an lo ni ve theihna tura ngai tua na an seng chu lom omati thu le chalai ten thil tha ti du na neya ke am pen zel chuan kan ram hian ma son na mel lungpoi mo tak anei chho zel don ti asoya ni INPR Minister chuang COVID-19 na wangin khovelin har sat na kan tok ti soin indo pui pahni na laya hun har sa kan tok khachuan kanin kalpo in kanin tlo po veka in khom le thil ti khom na lian thampo an nei thei zela tu na ero khovel kanin khar khipa mitinin kan sahim na ngai to in kan pheboya chuti ani mek lai chuan kan rama chuan mipuite kaushan khotlang le sarkar te kan tanrual na acha im zonun zemoi alo langa kan khotlanga chuan cham kan omem ti in kanin ngai ventona chunga mala tur chuan changthar thalai viak thajok ten ti tur mo phurna poimo tak kan nei ve ani ti kan sha thar atul thu soin Miss Mizoram Foundation Pawl malak zel na tura chul poimo ahmanatan poi safai cheng sing ni ahlan bokani Miss Mizoram Foundation shwai tu te chuan kumkalta a ringot po mechia te chunga lelen na awanga har san na tok women helpline manga phone call mi sang ruk zariat somnga pali chuang an omti an soyani Miss Mizoram Foundation te hian nizana an pol thar puan chuana an neya hian tun naya champhaya mecheno pangwan duaina tok ne na Chanpui na cheng singli an hlana heba ka hian Mizoram Chak Owner Association te ne na an member har sa te Chanpui na turin cheng singli bok an hlan le ani Miss Mizoram Foundation a hian am president chu Miss Mizoram launito Rodi H Vandershiat pui ni in secretary a zirsang pui baka shwai tu dang enge muzat omen pachona deputy chief minister puton luete anni Nimina Mizoram sample enfiah changin COVID-19 shikai mi somni paria zet hmuhchhuah le anni a Mizorama he shikai hmuhchhuah chu mi sang ni zathum somriat pasari an tingto Nimin Khan ZMC Laboratory a sample zali pali enfiah ni in henga changyang COVID-19 shikai mi somni zet hmuhchhuah le anni a anjinga mi paruk te chu state pona changa ron lut ni in midang som pali te ro twal chunga shi in kai chong ne shia tan ni a Bethlehem veng thanga changin mi panga dorpuya changin mi pathum le khatla Chanmari Republic veng le zuang tuya changin mi pakhat theu baka ZMC thoktu mi pahni khatla south le falko na cheng te ni in anwa hian taksa anat na lan chhuana nei lote anni Nimin Vekhan Mizoram District Shangshanga TrueNat Laboratory a sample za somruk pathum enfiah ni in shikai pathum hmuhchhuah ni in Serchhip District-a mi vekan ni a rapid antigen test mangin sample zanga somni panga enfiah ni in shikai mi panga hmuhchhuah ni in longtlaya mi pahni te chu zirtir tu le zirla yan ni a Kamalanagara state pona changa ron lut shikai mi pahni hmu ni in aizol sema bok nota shikai pakhat hmuhchhuah ani bok heti hiam vo in thlanga Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sang ni zathum somriat pasari an tlingta a anjinga mi sang ni za somriat pakwa te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi za somkwa pariat zet an omle to ani India rama COVID-19 shikai enkol lai an tlem zela India rama shikai enkol lai mek hi shikai hmuhchhuah zongzong atanga za pariat point pasari pakhat chia an ni to ani Ministry of Health and Family Welfare Chinchya na changa landanin darkar somni palikalta chungkhan India rama COVID-19 shikai mi singruk sang sari zanga somli pakwate chu enkol dam le ni in vo in thlenga shikai enkol dam chu mi nwai ruk sing riat zaruk somriat anita a darkar somni palikalta chunga shikai hmuhchhuah mi singa sangthum zathum somsari tenen tun thlengin India rama shikai hmuhchhuah chu mi nwai somsari pariat sing khat sangli zaruk somriat pahni om to in mi nwai somsari sing khat
sang ruk somli paruk te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi nuai ruk sing riat zaruk som riat omin shikai hmuhchhuah atanga chutin shikai enkol dam hi za somriat pakwa point pasari pariat an ni a shikai enkol lai hi za pariat point pasari pakhat chia an ni to ani darkar somni palikal ta chung khan india rama shikai zinga nun na chan mi zaruk som nga an omle boka tun thlenga india rama shikai nun na chan chu mi nuai khat sing khat sang sari zakwa som nga paruk ni to in he hi shikai hmuhchhuah atangin za pakhat point panga pakhat ani bok khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e